Ona mathaa 24 matathirite kuma komishoni ya guthurima hinya uria tuhuthagira kuongerera thogora wa maguta, Akenya matiganite makiria aria mari ruhonge-ini rwa ukui ni mararakirwo ni ikinya riu makiuga ni riramahatika. Kaunti-ini ino ya Narok, dereba a ngari cia ukui wa muingi maroiga gutiri undu ungi mangika otigana kuongerera tigiti wa ngari. Wananchi wanaendelea kuumia kwa sababu hata sisi tutapandisha bei, kwa sababu hakuna kitu nitakuwa nikifanya, sababu hii masekta ya matatu ikisimama, wale watu wamebebwa na matatu ni watu wengi, na wakikaa saa hii bila kushukisha hii mafuta tutasimamisha magari. Hiyo watu wataenda wapi? Watakuwa waizi. And for us there's nothing that is happening. So at the moment we are not happy. We are not, for me personally, I'm not happy with the current regime, and we will see 3 years down the line we're going to change. Atwarithia a bodaboda makiuga nio mekurara kwa makiria kuona matingihota kuiguithia akui ao ati ni marongerera thogora. Sisi kama watu wa bodaboda tunaumia kabisa, sababu serikali haituangalii. Wakati naongeza hiyo bei ya mafuta, iangalie sisi atuongeze bei ya wanabeba watu. Naumia sababu saa hizi ndio tunataka tena kulima mashamba tupande, lakini saa hizi tunaona mafuta inapopanda, tumeona tunapitia magumu. Dithoro irongereirwo na shiringi 2, maguta matawa namo o shiringi 2, guku nayo petro ario irongereirwo na thogora wa igaiguru shiringi 5. Komishoni ino yongereire thogora wa maguta gugituika maguta maragurwo na thogora wa iguru kuma nja. Mieri 2 mithiru maguta ni mongereirwo o ringi, ona hindi iyo gugituika mari ona goro makirehwo guku bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.